achi sa ni kho pabep sungin United States President Donald Trump in anavai pu sungin China chunga ahilo lam ta ango aniding ngai to na kin kon khana Central Intelligence Agency CIA te thanai na anapetin thugu phonjal anahi hisito kimena CIA ten gu thima operation anachi la pi wa Chinese social media ho target na mipiten Xi Jinping le alam kaina government chunga dona lungput anai theina ding wa ha ta na to na anachi la pi dano chulai phana United States officer anahi khatle thu ta na ki to na chunga he na nei khanin Reuters to so anga na pong dai nahi THUSOH na sei be na achun CIA ten thu ta le gu thima Chinese government dona na to nahi achi sa kumsang ni somle ko kumapat na napat over specialist team an same do over Chinese Communist Party lam kai ho chunga ngo na za chom le ai lo lam ta min sit sa na ananei jun asei nahi online na fake account ai lo le persona ho honova chule ichu VANNOI muntin adi a news ho a the thangwin asei nahi ichi kumnga masanga to gono zo cz ta a gamte ni ki ka na sata ki het thim to lo na sanghe jinga Beijing VANNOI le sit chunga machal naw khan to na zong ha ta su kha in asei be nahi CIA te na pa do campaign chun Chinese Communist Party sunga ne gu cha gu aha boldano anei ago ho gampa ma aseluvin asayun chule China to gon lenta Bell and Road zong seisit na anei wa VANNOI ato gon ho subulit na dinga China ki gon na ahi tia zong mo na anei o hi hinla ichi CIA te ki got na chanchin kimsel wangsu het sit na hilodan thulut chung sei ben hi ichi THUSOH CIA te na go a China chunga to gon ananei uve tia isei thua hin White House a kon ima don bunna ampon hi Somali capital Mogadishu khupia hotel min thangmama SYL Hotel tia ki hechu thalchoi hon anabuluwa asunga ho an hen tango Somalia security te falwangin thalchoi bulu na nei minga ho chu anaka pli ta vin hi thilsu chu ni sim somnali Thursday nya an so hin Al-Qaeda ho to ki mat na nei Al-Shabaab hon anabulu wa hi nidan somnathumwal ki kaptona anomzo Somalia Security Force on galgo bol ho chu anaka bli uwa sipai thumin jong thina na to wa hi chule milham somlegit le sipai ko ta azong anama chango vinahi amun avela cheng ho chule thilsu amit ta mu hon an sei dungjuyun Thursday ni ho chuni chi galgo bol ho chun hotel lam chu zunin bom hat te in asupo on chule tanglovin thal kam na nei ve ti vinahi bulu nehi arswap ten ki phone na hanai na banova gimnai ta Somalia federal government do nahi achi sa kumsang ni lagup kuma ahin pano nahi tan gamsunga hi amho dei lam ta Saria dan dungzuya ki poding atumu su hi Somalia gamsung gamlai long le hanglam kai gampheng len ta hi amho vai homno ya umahin phatsi to bangami pite sule military target ho hi buluna ahin nei jingo hi achi sa kumsang ni somnile thum kumjun lasunga jong hotel khat bulu na ananei jiwa mi ngalemin thina na to jongchu amho na to hi dan ana phondo saw jong anhi Election Commission of India ECI in electoral bond data detail ho amo website na upload na bolta vin hi ichi data hi State Bank of India in March nisim somnani ni a Election Commission of India koma api ho hi March nisim somlanga ka data ho upload bolding a Supreme Court in ECI 2P ananei anhi geldo thaisu Supreme Court in February nisim somlanga nya electoral bond hi Constitution to akitu upon umsa ta loading a hitia tu tanna ananei anhitai electoral bond hi changwalle corporate body hon political party ho funding a bol theina dinga lampi ki sim kumsang ni somlesegi somlegi na aniki phat sa anhi akipat til hapat sun State Bank of India in branch somthuma konin dangka sang somle sangup le jangare somlegit manding electoral bond issue na bolin hi Tunia ECI in upload na bol data dungzuya electoral bond mangcha a political party ho adinga donate bol la a Grasim Industries Mega Engineering Torrent Power Bharati Airtel DLF Commercial Developers
le Vedanta Limited ho azavi. Electoral bonds ho la Apollo Tiles, Lakshmi Mittal, Edelweiss, PVR, Kevinter, Solar Vine, Wellspun, Sun, Pharma ti ho azavi nahi. Adani Group mahilaw le Reliance Industry ho zawding agin mo hizong leo record ompo nahi. Political party electoral bonds sa kun fan mo la BJP, Congress, AIA, DMK, PRS, Shiv Sena TDP, YSR Congress, DMK, JDS NCP, Trinamool Congress, JDU, RJD, AAP, SPT ho azavi nahi. Government of India in retired IAS officer ni election commissioner dingin gut na anay tabi nahi. Amani so Sukhbir Singh Sandhu le Ganesh Kumar ahiluni. SS Sandhu le Ganesh Kumar hi Anup Chandra Pandey le Arun Goel hila gut ahiluni. AC Pandey hi atam alhinzia. EC akun February achu retired anihin. Arun Goel hi nipwek masangja machu resign anikibol anihi. Sandhu le Ganesh hi Prime Minister lamkay na kisim selection committee in atiel ho nahitin opposition leader Adil Ranjan Chaudhary in anasay nahi. Amasay danin selection committee hi Prime Minister opposition Congress leader Adil Ranjan le Prime Minister in appoint abol cabinet minister khat nahivi. Ni thumla ni hi government mi hizin appointment hi athing poitin Ranjan in anasay nahi. Ni kho khat na min janila somdani scrutiny boldinga anikipi anihi. Amana say na ni chujatsu itin khat sunga scrutiny kabol zo dingham. Sutli sinbola candidate in sulom dinga ka say ahin in la akadu say na asay nampoi aniti nahi. Zan kangin dilhi kalungin meeting chu tu ni sun chu anihi. Meeting ding minute sombo kiwa anin mi gup min ay kipiin ahi tin Adil Ranjan chun anasay nahi. Hichihin nabat sa chu thando ding mi kikoy sa ahi ti chu ahi tin Ranjanin alunglay lo na thuwa na pungday nahi. Ganesh Kumar hi sangkat zako somgil ligit bets Kerala Keder IAS officer hin amahi Ministry of Parliamentary Affairs Secretary panmuna kun retail anahi. Home Ministry atu sunghin Jammu and Kashmir Article 370 anikila doe. Sukhbir Singh Sandhu hi sangkat zako somgil ligit bets IAS officer maahin Uttarakhand Keder hi. Sadhu hi Punjab makunahin Uttarakhand Puskal Singh Dami Chief Minister hi lai kumsang ni somni lakhana Uttarakhand Chief Secretary anahi hi. National Highway Authority of India NHAI chairperson zong anahi. Lok Sabha Election banatu kumahi State Liya Assembly Election zong umding ahin. Report saydanin Lok Sabha Election notification hi CHOM lo ka hong sudo paiding ahitay. Election Commissioner appoint ki boldan di lo asanjin Association for Democratic Reform le Congress lamkai Jaya Thakur hon Supreme Court na challenge sa bolo vinahi. Athu hi Supreme Court na kitending ahi tin thulut suna saibe nahi.